le program kan tran dona kan safa indingin pathian na inhlan na kan nei photanga chimi nuwa kan MC da kuta kan plan don kan safa indingin cross in chia siamin lo chonang pa le fa pa le tharau thiang lim mingin amen I trong trayang lalpa kan pathian min mangai tu voina keini Saint Francis of Assisi Paris durutlang 10 kan Paris school le centenary lom na hun kan mang me kania lalpa I kai suai na le ompuina kan changa khotha tak tamin pe ka fain kan loma ti chuan tun huna alom na program min suai thlen le wa hen lom thu kan thil chia he kan program man tu song song hi kuta kan ron lana buaina le har san om thei song song la ka lalpa na gin min venga min ompui turin hina kan ron lana ti chuan kan program abulranga top thanga min kai suai turin le har sat na le buaina thleng thei song song la ka min vek him turin ikuta ka rin hlane eng song song kan lalpa so krista min kan di la che amen ro puina chu pa le fa pa le tharau thiang lim ne na om ro se ati ro mangin tuna le chatuanin amen pa le fa pa le tharau thiang lim mingin amen le thuila tuna chuan hei kan hriat angin puithiam thar te helaya kan neya chuta chuan puithiam thar lom na te welcome na te kan nei anga thome le tuna chuan kan program agin kan kal chonga masaberin hei voin kan hun lutak miron man pui tura ron kal kan bisop som tak kan lo lom ani dik entirnan ita hen bisop khalo chuak sela khoga in bisop khalo chuak se chuan alo welcome nan kan treasurer pu Gabriel khu ma khalo chuak box sela a thome tilai hian bisop kan lo loma hun lu tak senga kan huna kan ne nai lo kala wangin kan loma ne tilan tinan he bukhe hi kan hla na che kan lome tuna hetilaya puithiam thar kan nei boka chu kan welcome bokanga Father Steny heta local se kan assistant secretary tangwal gilba jo sanglin an bukhe lan le sela thome Father he kan lo welcome ani kan lome chuan tuna Dr. Si sang hina kan senior khalo kalok sel heta hian stage a hian foina hian hei provincial delegate thar kan neya provincial delegate Father Vincent Moniz lo chuak se amo phurna tharte thataka hlen theina turin le akal sena tura du sakna kan hlana ti an tinan bukhe kan lan lenge ale khakhani sela tuna chuan kan program agin kan kal chonga kan MC te pani kuta program kan hlan to voina Saint Francis of Assisi Parish Kut lomna le Mizoram Catholic Kaushanin kumza atlin lomna a milotel puitura local zongzong te in zavain Parish Kut chibai le centenary chibai kan buk cheu ani tichuanin voin hei chonu lama in hun ron kai shoi tu tur te hi Rebecca lal limpui kania tichuan is Catholic Chalai Paul Saint Francis of Assisi branch hian branch executive committee member ni mek kani coming to Andrew Melsom tluanga ania Saint Francis of Assisi Catholic Chalai hian branch executive committee member kani tihianin kan hun kan mang chho mop mop mayanga ama saberatan lomna thusoi min soi sakturin Reverend Father Vincent Moniz kan somanga hemizoa lawin ring turin Catholic Chalai Paul Saint Francis of Assisi Parish Zaipol te kanin siatire masain Bishop Dom tak le chairman le MC te zongzong
Masain Centenary Mizoram Koshan Centenary Kumzana Chibai Kabuk Chewa at the Tajwan kan patron St. Francis of Assisi kan patron Kutni Chibai Kabuk Chewani Lomtu Suile Tupa Choina Soile Abak su engengemo tu soiso apol vekanga chuan toite engkim kalo khabar vekang patian entil ropui takte minti saka kumruk chung patian min fenga nang nipo aveng boka covid hunchunga kumkatle tlarok chung hi keini chu lockdown in kan oma sumi chung chungin nang mani 50% alo in koma mutile heta chuan in tuar mema chuar chungin patiani in choi moya in chunga lom to kasoya patian na lom to masain kasoya ni patian ming chu fakin umro se chuan bishop kan beram pucha katia kumsomni panichung bishop noya ka oma diocese danga chuan transfer te kadong lowa father te chenso Tripura te Silchara te chu anmani ankal towa mase keichu sangni patumatanga tun tlengin he bishop tun waya ka oma chuan heta sairang ma mitle kan muna minruat ngeta bishopin le heta po kakal kongapiangin bishopi katlin lonate fel lonate le engkim asia chuan bishopin min support mema mane na kalchung chungin zaidam le nunne mi hi khamhulawa chuan bishop ne na lom tu kasuya bishopin kumruk mai neta min ruat ngeta installa vina bishop hi Kuitiam tar heta ruat ngetore naron kalboka hatiane na lom to soya tianga bishop mi zaidam lenun ne min peka pangin bishop ichunga kallome englai point kallome I always be grateful to you bishop Vaina big takin sacrament pantni sacrament confirmation le communion tele kuitiam install na ruat ngenna le centenary celebration feast celebration zong ka bishopin ama boken atiro puya amane na lom to kasoyani swan mi zong lom to soy main sister panni chu lom to soy kadwa sister Ruth loding sela sister Ruth sister Ruth hongain kutelo bengang ama lo chuan waina now pangte fell fight confirmation le first coming now pangte nundan le omdan te zong ama tilte fekani ama superior pisom superior ania kumtum chungin father enge katite enge itan katite yang ti min so trenga masse aburak achang changin arem loba masse sister hi kawue mo kaw now chu ka shiloba kumin englai point min character a direct ania keipo direct ania mase ka mang tangkai lo chu ka inchira sister Ruth hi mang tangkai na chu weina kan sia chuan sister ko ngain heta lo chowila til pepek tura so engma kala ruat lowa provincial delegate abain kal kwala he rosary te ka pangchia Abot adot tatsuan til peki arugin ka pang chuchu kashulso. Amatok pui sister Christina hi wenge omle loding sela. Sister Christina, thank you so much for every day. Bishop, almost every day. They came, both of them, and first communion and confirmation now pangso anmani kuta omveka tlali chung hi kan zirto inrini le cholni chu anmani boy pui vek tanwi
Swan mutia te po an kala Sunday school zeti tu rualin anti nasaleni anchunga lom to kasoya. Sister, thank you so much. So Sunday school zeti tu te abekta kin waina lom to kasoite soilo teilo. So pu Jerome omema pu Jerome Sunday school superintendent ka omem pu Jerome ya fel mema PHE enia Father Josiama Navania afel mema ma superintendent ania so nama secretary chu Pimai ania Pimai memo loading sela Pimai chom lomo ole so an tok puite wo bi zong chunga lom to kasoya an ming te lom lam lomin an mani chanam ngana sara waina he program hi abik taken ka focus ber hi sacrament first communion le confirmation abba ka focus karne lo liturgy ba ka focus karne lo he hi tilsu social program ania eng po intite to wa ma se liturgy bi ka chwaran mani boy puito berani anchung alom to ka soyane alom to soina sister Ruth le sister Christina le superintendent pu Jerome le anchu an tok puito zong chung alom to kan soya kut lo bengang all the priests and religious tungi tutinge kantiang father te chuan Vaina city parish priest zong hi an boy man boy chungin Vaina ruwaite an teldona masse father Paul Swante hi alari mema father Paul Swante miti o memo enge program to kasom le som lo point father hi afel mema father Paul Swante thank you so much for coming here and beautifying our state. Father Paul Swante tan lom to soinan kut lo bengang Father lo ding sala email so lo lang se ata hey Father Paul Swante Sipir Parish Priest St. Paul Church Parish Priest India. Thank you so much Father for being here. PPC Parish Pastoral Council Malak Nasara Vaina hey centenary le hey kutni kan lom te ya centenary kut lom to chuan voihni general body PPC general body committee te kan ya voili we had executive committee enge kan ti loma poisa so adai loba sumchu adai lo na chanhi building atan PPC in sumtam takan seng tawa CHP sumtam tak an mani sumsong zaral vek building atan an senga paisa laba eng tinge kan relang chu kan committee le ya chuan ruwaite loba he lom nani hi akim lo ti pokan sia chuan PPC OB abik takin vice president pu ngura chu khoinge omle pungura memo omlo wala pungura la ama to pui OB ta zong alom to kasoyane lom to soinan kuttelo bengang kan tual song question dut lang le muti anfel mema kan tual song question leader hi pulirania lo dingsela assistant leader hi pulira memo ole pununa chu lo dingse banpui takania pununa hi engkim lelama chuan min nortu per ania chuan treasurer te pudika te financial secretary te zong obi in bing lam lobin lom to kasoya in sunga kalome chuan special thanks to mi papol ko engyo mo pu Xavier hi ama certificates yak tu berania aman handwriting so amo mema ama boki ka kolo wa hi thalak te lak tur chokal khola pu Xavier chu ko engi oma pu Xavier you wrote the certificates so beautifully where are you amlo ni mo engponi se pu Xavier sunga lom to kasoya mi papol obite sunga lom to kasoya ni chuan CHP twalsu le CTP twalsu lelam dutlang le muti te
le Sunday school superintendent le OB te dutlang le muti te zongzo YCS YSM le altar boys te altar girls te zongzong chunga lom to ka soyani lom to soinan kutte lo bengang so decoration committee abik takin decoration hi a simple boka masa moi kop mai decoration committee asangin kan ruata decoration committee member te omchon lo dingsela lo chuan anni tan pol lom to soi chungin kutte lo bengang fatute an boye mema nimin piatangin kar katkar ni tlakatsung hian boya ni chunga polom to kasoin zawa chunga lom to kasoya lom to kai soi chungin he parish hi darli mo daranga chu kakal sandona nang ma chu kaswa sandona focus ber hi sairang St. Pio parish ani dona chumiro alin provincial delegate na te polokanaya til tang chu in kopa ma se patian ka karinga patian surung bol kadua chu karil ruania chuan katan itong traya ngaya tin lomi chu in sheveka you know me through and through da kumruk chung hi Father Vincent tu tingeni chu in shevekania etale mutia po chuan in zabai chunga lom to kasoya chuan he program chatakin lati turin dusak na kalane kalome chuan Father Paris Bistar hi chota tutur ani lo heta malama tutur Father Paris Bistar heta mama bukie chu ko nge omle kai man ka lo mang Son Paris Bistar Father Raymond chu kan nawania deacon kan mona deacon tlani tlatum chung hi om to anu chuan ka assistant ani boka ama chunga ka tu kania ama chunga ka tu le ama po ka chunga tu ania achan jeng kan be teilo te paloma engema kan remti lo te paloma ma se nawani bok lokal te galo loma Father Raymond he dut la Paris nang ma Paris bis kan lom memani lom nan buket ka pangche kamangai che so in zawat sunga lom to ka ze Father Stanley po eta principal inoma katlamo na Father prayer Stanley so atunoya kumkuat sunga oma tunazuan katunoya ma omboka Swan Father Stanley thank you so much ama chu sabbatical year akal turania mase konga in katu zomla heta dutlanga ngero nang ma omlo chuan ka buayang katia mas ama suminga saktu mi ania kum somparia chu Mizoram oma kum katpo atsollo he has not taken any holidays anything he is simply there from 2007 atanga 2010 chung ka assistant ania Father Mamita chuan anuas chuan 2007 atanga tuntlengin nikat pot solo mizote arong bolchar charani Father Stanley chunga kallome thank you so much Father for being here Father Raymond ale Father Stanley eta oma katlam wanna in chunga kallome kan parish priest min chwasan me to Reverend Father Vincent Moniz chunga lom thu kan soye ani hi kan kaushantan le abik takin chalai tan min PMM me ania kan ngai don leni ole tuna chuanin parish CGP dutlang parish zaipol te kan some anlo in rem chungin member de lo in rem chungin loitein hey parish zaipol hi tram thar kan ni khang in road chuan hey induction program parish priest noya Father Vincent noya nei thapania mase tuna hian har sat na neu ei zon na te tianga wanga har sat na nei tel chunzom theilo no wangin member hi kanin ruat thar nuala chu voina hian kan han ko chua khrim hrimanga father in
blessing tối tế hô kha alo pe don nia rita hun lom omi hom chon he tain loading chuak lok se Rosalind van la ruati Josephine la ram ma ki Clement naldu saka Joel viel ruat fela albat la nun kima Paul lal chandama Samuel lal ram mo na James lal thleng liana Mercy zodin tluangi John lal rem moya ho kha lo kanom pon ho kha te lo ding chuak lok ula father ina blessing alo pe donani a chen hi boina sang ne nia mani chan vo chewa alo chawula hi father in blessing kha nei lok donia chuan ei anni hi kan member anno kim lawa anni hi kan member thar durte annia a chen hi khorana zinlai mek te nia vena hai kan Paris priest chuak tur hi kan han request devani blessing an mani blessing pe zoi turin chuan vena hi kan soyanga mithiang lim Francis a trong China la emlo sadodani
โอ้มีเที่ยงลิมเฟรนซิสจงใจนะเราปุยตักเมย์ลามังะมินในสับตูCGP ดูดลาง parish ใจพอลเตจุงาลมทูกันเสีย โอเลตุนัดจวนยินทุสอยกันง่ายทางอ่ะกันเกาชันลีดเดอร์ผู้ฟรานซิสเลลีรากันโซมังอ่ะจุมิมาจวนยินให้ไว้นาควาลชาตักกันเนี่ยอันมิงเตะกันลำเตะอีคงอายินอีกันชุดมุนจังยินกันเหล่าดิ้งอ่ะตีนบิกตักินกันสมนัดเตะมินไงป่วยหมดสักดูดลางเลยตัน local council member local ซงเตะกันเหล่าลมตักเซ็ตเจ้าอีกันหุ่นเตะมินเหล่ามันปุยเทตัวเราอินเรากาลวางอินกันโลเมติจวนอิน Father Paul ส่วนเตสิพีร์ Paris Priest ของอินเราดิ้งเซ Father Jerome วงเบียกดิกาดูดลางเลยตัน Local Council Member Local ซงเตกันหุ่นเตะอัตบเพ่งอามินอมปุยะจะลุยมินกิลปุยเช่าตูรินกันส้มหัลเจ้าอันนี้ตุนาปูฟรานซิสและลีราทุสอยตูรินกันส้มดอนเนียกันบิชอปจอมตักแต่กันปุยเทียมเลสิสเตอร์เตะเฮลายาโลกัลซงเตะอินสวายจุงะลมทูกัสยาอันเราลมเวกเจ้านี่ดุดลางกอขันมิงินติข้ากันใส่มาซานี่เสละวันนี้ยันเฮกัทุใส่ตัวฮีทุปุยมินทันสกาจู่มิโซรามาคาทอลิกกอขันโลลูดามทีนี้จู่กันใส่โดนนี่ยะให้มิใส่ตัวฮีนินเลขบูจีสังให้กันทลายจูบิลียาsouvenir กันบวชใส่เตะดินมิโซรัมคาทอลิกกอขันจันจินตีมีสังเสียเตะกันเชียรามุนสังมีเตะจุดจังจวนกันหลักโคมากันสวยโดนอันนี้กันเซนเตนารีกันฮอนติร์เฟบรุรีนี่จลนีคานเฮลายากันปารีสินกันหลอมตัวจุมียาจวนให้บกพิมินสวยตีระมาเซหุ่นนัดเหลี่ยมเดียววางินกระดวงินกระสวยกิมเทยแล้ววะวันนี้เราจวนอัตายมิงฮีอันฟิกซ์อินกระเขลวะอามาเราจูเรียลตุกกระสวยโดนแล้ววะสวยตัวปอกกระเขลวะงุนตะกินมินลงไม่ทักสักโดนเนี่ยให้จูมีมาอินทูมาช่วยตานและลิสวคริสตาขานกูรันฮีเอดีสมทุมาอดีนะเฮลุงปุยจุงอาเฮียนก็กูรันกระเร็มชวังอดีอันนี้จวนมิโซรามาเฮียนเฮคาทอลิกกูรันฮีและลิสวงกูรันดินนูกุมสังขัดเละจักกัวเละสมกัวเละปันนีอามิโซรามาเราดิ้งเวเจ้านี่คาทอลิกกูรันนี่จู่พอจะดูนะกุมซากันเราเท่งเวเละแต่เดิมมายาเราอมเล่นกับเสียเละกุมสังขัดจักกัวเละสมนีเละปัสสรีกุมสังขัดจักกัวสมนีปันนีมาละมาขจวนมิโซรามาเฮียนคาทอลิกกูรันฮีอัลละอมโลวางินอาจันจินเลอักลพุงฮีตู้มาเฮียนอันละเทลวะกุมสังขัดจักกัวสมนีปันนีคานผู้ไอชูงะถักทิ้งแวงอมทีนสรคานถกจูสิลงะเทรนนิ่งอินอมาจุดตาเทรนนิ่งโลหอตูจูอันhowดูป้าเลโอสเฮริกเซงจวนคาทอลิกกูรันจันจินเสียนะเลขาบูเองมจัดที่อเปียจูอารอนฮอนะจูงเลขาบูรอนฮอนเดจูอาเทียนเตหูติไม่ลาเทียนป้าปุเลียนเชวะอาเชียร์ดีร์เวียดินปุเลียนเชียวะเตเนน่าอันเชียร์นูคานผู้ทั้งพุงอะไรมีดังเตปอินอันเชียร์บกะดิจวนนั้นเลยขบุเชียร์จังจวนมิโซรามาเฮียนคาทอลิกกูรันจันจินเชียร์ดูนะเลดินดูนะคะอันเราในตาดิจวนดากาบิชอป
Right Reverend Crowley nena Mizorama Catholic ko ran rin na ron tu tura puithiam ron tir turin an nge na ni ti chuan heti hun lai hian sarkar lam le thu nei tu te nena Catholic ko ran Mizorama din ve turangen na an siam po in ngai sak a lo mi alawa hun rei tak chung an nga ka ni heti lai hian a chunga Catholic ko ran chanchin chiar tu te ki Catholic ko rana an lo tui man viau to a chuan ko ran din du na an lo nei ta ni ti chuan hun lo kala February ni khat sang kha zakwa som ni panga alo thlen chuan lian chewa thang phunga lenga chal chhuna le lal bana te kal khom chuan Holy Catholic Church Catholic ko ran thiang lim chu din an dua an lo din ta a hei hi ko ran din tran ni chu alo ni ta ni February ni khat sang kha zakwa som ni panga a ti chuan ti vak ngai na pon threlowa pathian nia chuan lenga te na tlang nuama anin khom thina chota chuan Christian thurin le Bible chang zirna te an nei thina heng mi te hian in khom thran na te an lo nei ta ka chuan August ni som ni pakhat sang kha zakwa som ni panga alo thlen chuan Presbyterian ko thana tangin no chua an lo ni ta ni an ni ho hi chuan Dhaka Bishop nena Mizoram puithiam ron tir tura an ngena chu rei tak an nga nuwa Father Bulei chu anung zui tu mi pani nen November ni sumni pariat sang khazakwa somni panga khan Aizol an lo thleng ve ta a Aizola hian niriat an cham chung hian no sen pani baptisma an chantira chu Joseph Francis Laldai lawa hei dictionary lar tak ziak tu JF Laldai lawa kan ti hi thasom mi ania tien pakhat le chu Mary Teresa Lalbiak thangi thalimi ania chuan December ni ruk sang ni som ni panga khan Father chuan baptisma a chantira anni hi Mizorama baptisma chang masaberte annia atu ka chuan Father chuan Mizoram chu a chua san le tari ani chuan puithiam in aron tlo awang hian Katholika lo in pe te na ko ran lo din to te ho kha an lom hle maya anu rei lo te a ko ran member po an lo pung ve zela ti chuan dor pui lama trangin lal turale midang mi somthum pakhat lain ko ran aron zom ve le a thingdol Maria ta po mi som zetin ko ran aron zom thar bokani ti chuan kum sang kha zakwa som ni paruk kumbul lama chuan member po zani zet an lo ni ve ta ni kum sang kha zakwa som ni paruk October ni som pakhat khan ko ran committee an neya ta chuan khosom paruk atangin palai po somthum lai an kalkhom ani heta hian puithiam lo chua theina tura lekha an siam tirko ketakes roi atangkai takamman ani tile khotina biak in nei theu tum ni se ti te anrela ta chuan sang kha zakwa som ni pasaria chuan Mizoram Catholic ko ran chanchina ni sari hian poimo na deuh mai alo ni ta ni hemikum hian Christ the King Cathedral Church din na hian biak in an satrana January ni som panga an lai trana sang leyale zani thanga perzol khuwa te chu natran tu te an nia anni hi Catholic ko ran chanchin riat chian tuma Manipur lama tanga local an nia biak in chu February tha a an sazautani anni pani hi pulal dailawa kulikonin ama sumsenga achorte
อันนี้เฮตุฮีมิโซรัมคาทอลิกกรันที่จันจินผู้สังกิมาเซียอัตรังลักชัวอันนี้แง่อันนี้ที่ชัวละกุมเล่สังขจักวสมนีปัสรีออกจบานิสมนีปัทุมจังนิสมนีปังอาฮิยันรำปุงหัวพอมปุยอันนี้ตาโกรันตานาจะทบตูลักอันเรละที่ชวนทันสร้างมุนทักหัวเล่สร้างหิละทิ้งดอลเมรียตเตจูเตเล่รัวชิงิตัวเตขัวเตจูอันลาทักขะตาเจงอันหลอดทีนั่นนี่ดินเฮมิกุมเวกยันทิ้งกลางละมามัสเบรตานมุนทักหัวอาเบียกอินสักอันนี้จุมินูเดวลกะจวนมุทิยาสักอันนี้เวเลตะบกอันนี้เฮติหุนลายยันโกรันโปโครังสังะอดาร์จักเลียโจคัวอาโปโคสมลีลายะโกรันฮีอโลดัตตานีกุมสังขจักวสมงาปะขตาคานชิงชีปาริสคีดินันียอินงาเนียกุลสีปะอินเสชีปะสรีรุกจำพายะสรีกัวติขานินปาริสรังทังเตอโลดิงโชตาดินตุนมาอินมิโซรัมอาฮิยันมิโซรัมจูจิตกงไดซิสนัวยะอมทีนะจันวารีนิสอมปัสรีสังขจักวสมงาปัญญาคาน Perfecter Apostolic of Half Long Chu Asam Chunga Siam Ania He Perfecter He Zuni Somni Pakwa Sangha Zakwa Somruk Pakwa Khan Diocese Puitinga Lan Kai Ania Chuchuan Mizoram Tripura Kacharle Not Kacharte Ahuama Bishop Chu Silchara Aomani Bishop of Silchar Tiani Trina Tichuan February ni sari Sangha Zakwa Somkwa Paruka Chuan Bishop Tutmun Chu Pope John Paul Pani na Chuan Silchar Tangin Aizola Azon Sonta Tichuan Bishop of Aizol Ti Alonita Ani Hemirual Hian Christ the King Church to Christ the King Cathedral Church Ti Alonita Paris po Christ the King Cathedral Paris Ti Alonita Bokani Paris priest Masaber to Reverend Father George Breen CSC Ka Ani Hemikan Soirual Hian Mizorama Puithiam Ron Chuak Dehi Anin Pe Mema Pathian Tan Anin Pea I Anin Pek Nahi Anasakop Maya Claim Taken Soi Lokanga Puithiam local Masate Hi Anin Pek Na Anasat Ema Avangin Kokar Kongte Achia Anzin Na Hian Big Tak Tak Le Wang Vasai Tiel Yen Pui Pui Omnate Ankal Trina Mase Anzin Hi Antul Du Chuang Reng Reng Low Ani Tiam Kop Chuan Anin Pea Father George Breen Po Azin Na Pei Kok Thar A Pei Kok Thar Leikha Abuna Kalkonga Khan Akala Akezung Te Zon Kha I Akezung Te Kha Anot Pila Kalzel Kha Langai Sia Akezung Te Zon Kha I Azai Popa Tiang Chuan Lakal Zuedi Lakal Trau Trawani Tien Kum Sang Zakwa Somruk Pani Khan I Loha Lain Father Marcota Tele Ketakis Hey kan Bishop Tuna kan Bishop Stefanapa Ketakis Puluk Raupula Tele Puding Lianate Sabual Kuata Chuan Kolek Bialan Fanga Anfanna Khanin Meikang Oma Kang Khan Trela Kata Anbu Kha Mun Him Lamason Tiarangai Sia Father Khain Buara Ipsom Atiare Antia Achau Lutuk Chu Kong Laya Amuder Maini Tin Jome Pohi Mizo Meang Hi An Me Vezelam Father Marcota Poin
จิงอินเลยงัดรอริงดแม่ปอยฮีอาตุยเราเวียวมายาปวดตะกินกันเท่าบายบิงฮีตุยเบอร์อาทิตย์นี้ฟาดันมาก็ตะขาดหม้อมิโซเมียงฮีอันเมเวเซลนี่ทีนฟาดันเราช่วงมาสาดเฮียนมีคงไงนะฮีอันงาเอ็มมายาอีน้าปังเตปอฮีตูร์เตอันเป็ดชีนะอันมัลจุงะเตเฮียนินอันปมาอีเตียงคานินอันดวดมาฟาเดอร์เลวีเพย์จวนอันสิกเดเอ็นสักทีนั่นนี่โมน้าปังค่ะผู้สังกิมาแต่หัวเฮียนอันเจียกละวะเจียกดูเสียจูอาฟัมเตปอนฟามสักไม่เท่นี่อันสิกขโมอันสิกเดนเอ็นสักทีนั่นนี่เตียงจวนฟาเดอร์เราช่วงมาสาเตฮีอันนี้ง่ายตลอมมันนี่มิโซมิสยังเฮียนหุ่นฮีอันมังเวเซลนี่ดินอันนี้ไงตลอมไม่บ้ากะเฮียนินเราปุยลันฮีอันดูละวะมีเราปุยตักอังลันฮีอันดูละวะมีเทียงลิมฟรานซิสออฟอาซิซีมีอินไงตลอมฮีกันซุยตูระนี่อันติดชีนั่นนี่ไว้ขัดพ่อฟาดาจอร์สบีนักขันผู้บียกลวงฟ้าป่าเล่ผู้เป็ดเตอร์ทั้งผงฟ้าป่าเตค่ะอันเอกอินบังตูร์ค่ะฟาดาเตเอกอินบังตูร์ค่ะปินตีระทิ้งเพลินอันเหล่าปิงอันนี้แต่ชวนฟาดาข้านั้นผู้ชวนใครอารมณ์ปุยไม่ก็เองำเราตบังอัตยาจู่วางินอัตยาตีเลยดาปินปินตีเลยนี่จุดอย่างขอบชวนินอันนี้ง่ายจอมอันนี้ฟาดาเฮียนมิโซอังินกันนมตูระนี่จู่วางินจอมตะกินกันนุ่งตูระนี่ตีอินถูอันชักชวกเทนอันนี้จู่อันนี้เป็งนะเราปุยตักอันนี้ดิจวนมังเรยต่อแล้วไงให้มีดูดลางเละมุทีฮีปารีสขัดกันโลนิตาให้มีดูดลางเละมุทีจนจินเล่มแต่ฮีกันสวยเละแล้วก็งามุทีอาเฮียนคาทอลิกกอรันฮีกุมสังขสกัวสมนีปรุกขานดินอันนี้อดินตูเตจูปูเซมส์ลัวยาปูเอ็มลลโดลปาอันนี้ปูโจเซฟซาฟายาให้ปูมาชนะปูเราเทียงปาฮีอันนี้เดินปูตลางขอปูทันคู่มาปาค่ะอันนี้ปกะเดินตลางเรล่าเละลุยส์ดีทั้งวงเตอันนี้เขาฮีมุทิยากันกอรันดินตูเตอันนี้เบียกินมาสเบอร์ฮีสังขจักวสมนีปัสริยาอันสาเมมบาร์พอสมทุมไลอันนี้เงี้ยที่ชวนออกัสนี่สังขจักวสมลีปัสริคาน Reverend Father George Bean CSC ชวนอาโลกละมุทิยาโลกละนิทุมไลอาจามเงี้ยอาจามช่วงเฮียนมาสเทียงลิมลันนะอันนี้มุทิยาเฮียนทิ้งกลางขัวมาสเทียงลิมปุยเทียมินลันนะมัสเบรนีจู่ไอ้เสียดานันนี่ทิ้งกลางขัวมุทิยามาสเทียงลิมลันมัสเบรอันนี้ก็รันลีดาร์มัสเบรปอปูเจมส์ลัวยาอันนี้จวน Reverend Father George Bean CSC มาสสวยฮีไอโซลตีเราทิ้งกลางขัวจวนอาศัยนัสมัสเบรนะอันนี้จุดตา Father local จวนนักินเจล่ามุทิขัวกอรันเฮียนมัลสมนะนัสตักอินละดงังตีอินอาศัยตีปูเจมส์ลัวยเฮียนมินสิลตีอินปูปอลเลียนคูมามุทิกอรันลีดาทินขานอาศัยเงี้ยนี่ให้ฮีอาศัยดิกะดูนักกันสวยค่าได้สิทลายคอมปุยสวินีรักานเสียอันนี้เงี้ยดูน่าเฮียนมุทิยาเฮียนฟาดาร์ปังอาอันนมตัวนี้ซิสตาร์พ่อฮีปฐุมเงี้ยปลีกับเชียงเจ้าเราปฐุมนิ่งกับเสียอูนาวาปุยเทียมนี่เตอันอมาเฮลายกันปุยเทียมินาอาศัยกษันเฮียนมัลสมนั้นนัสตักอินละดงังอติฮีอดิกเลอินอลังอันนี้
tin dut lang a hian dut lang Catholic ko ran hi kum sang kha zakwa somruka khan din ania adin te chu din tu te chu Gabriel lal sang liana pu Benjamin lal biak tluanga pa hi nia pu John mal soma pilal mangai pa ini boka Peter Zairema ania Eliza thangkuma biak luni pa hi ni boka pu Joseph lal lira muan kima pa so ania Eliza tai puya pu muan te pa khu ani boka anni ho hi dut langa ko ran din tu te jinga mi te anni tun main kum sang khazak kwa somruk chuan heng chung kwa paruk te hian Catholic ko ran chu an lo wa vai pui ta ni pu Peter Zaire ma chuan a huana pangang khoina in chu biak inatan apeya ta chuan anin khom thina he muna hian dut langa masaperatan Father James amado chuan mas thiang lim aron lan sak ani ti chuan sangka zakwa somruk palia chuan biak in munatan tuna salvation biak in din na lai so ni anleya biak in masaber po an sa maro chu ramalo buai khan ta ka wangin i anhan an thia sak leta ani chu chu dut langa Catholic ko ran lo in din chok dan chu ani kum sang ka zakwa somruk pali khan biak in muntur mimal raman leya chuan an sangala an lu main bial tu Father Marco chu localin mi somthum lain baptisma an changa member po somli level lai lo tlingta chuan ko khan leader masaber chu pu Gabriel lal sang liana ani nge ani kum sang zakwa somruk pasari khan rambuai khan e muthi kwa hian dut lang kwa muthi dut langa muthi te chu soi khom kan nia ko khan member po za som nga don lai kan lo ni ta a chuan muthi ko khan leader pu em lal do la chu leader tan ruat ani boka ti chuan biak in nei chu tul bera an ngaya wangin development programa an how to AO da sa chu an deal ve ta top maya ani la chuan alo pengal me maya makan ti ema pathian thil mak ti ani hi ti hialin ko ran upa pakhat chuan asoi nge ani Father George B na chuan alo kalin muthi biak in khu thiat ula a ang chin dut langa salera utiin phalna apeya ti chuan sang kha zakwa somruk pakwa khan biak in masaber tur chu sak alo ni ta ani helai tuna kan konzola hian sak ani nge ya muthi biak ina an biak in ang chia tuk ver hondan te adung le wang te a inang chia in an sange ani chuan kum sang kwa som sari pali khan ko khan committee chuan lungrual takin he nutlang biak in mingatan hian Saint Francis of Assisi Church ti chu an lo thang ta hei hi kan pulen ta ani chuan kan Paris chunga hian kan lut le lokanga Saint Francis of Assisi Paris hi October nili sangni le pasaria khan din tran ania tuna kan Bishop Most Reverend Stephen Routluanga CSC hian ahonga Paris tharalom na po heyang toka ropuin nei ani solaya po na kan tarang dek son tuna hian Paris place hi paruk kan nei to a chungta chu Reverend Father Victor Fernandez ani hi kumthum le thali a oma Father Santos hi kumli le thanga a oma Father Stani hi kumkhat le tharuk chi a oma Father Albana hi kumthum le thasari a oma tin Father Vincent hi omrei de bera kumruk le thani a oma tuna hian Father Raymond hi
วันนี้จังอินกันปาริสปิสทาร์อลาอุนิตานีข้าส่งกันอิสละและเหตุยังดูกันมาลามากันไงทักตัวอังคารมิโซรามาคาทอลิกกอกชันินกุมซาอลาเทงตาฮีอลามมมายาฮีเซนตันเรกันเราเทงไทยตะเร่งไม่ฮีอารมณ์ปุยนอลามมาวันนี้กันปาริสินเหตุยังหุ่นทรากันในไทยได้ฮีอลามเล่นกันเสียปะเทียนมินเวนนั่นแหละอากาศสวยนะวางเลี้ยวอันนี้ตีข้ากันสวยดูอันนี้ในปะเทียนเนี่ยนะลมถูมวยนายยันกันสวยตักเมวนี่กันหล่อไหมปูฟรานซิสลัลลีระมิโซรัมคาทอลิกชันอินดินดานจงจางไงน้อมตักมินชิลวางอินกันหล่อไหมตุนัดส่วน CGP ดูดลางบรันช์ไซปอลกันโซมังไซปอลโซอลาวินริงตูริน YCS ดูดลางยูนิตเตกันอินเชียตีเรเฮ้ไซปอลบอยปิดซุงมีไงปอยเดียวมีไงปอยโมเดียวจู่ขาเต็งกิละวันลางกอดลางและรำสวยตัวเตกันจิงกันออกมา VCP เฟลเดียวและพูดจักให้มาโอเมโมวันเลยโลดิ้งละจวนเอตาของอินเปกนะฮีอารมณ์ปุยะกันตานเลยตันวิซีส่งของเนี่ยตลอกันละจวนวิซีเป็นมาส่งโซโลดิ้งละอีเมลที่จะลำมุกกันส่วนลมตุสวยนานจนนี้ปัจจัยนี้เครีอันล็อกที่จูอารมณ์กติยาสว่างอินเฮอันอินเบกนะรูปีเฮเชียตนานเฮติลเปสกลอลาเนI just forgot charity sisters, their dedication, their service, their persons. Sister Esther, please stand up. Sister, please accept our heartfelt thanks, and all your sisters. And you are doing so well in our sacristy. Thank you so much, sister, for your person. I'm very sorry I couldn't recognize your person. Kalome. Oh
Oh, Saint Francis of Assisi, CGP Durtlang branch te, zai Paul moi tak bin nei sakawangin lom thu kan soya. Tuna chuan YCS Durtlang unit te, cultural dance moi tak bei bin nei sakturin kan some.
mi zong moi ti turin atharin katlang sa don chesin Milo nei lo rem lo nei lo rimoi tim ren moi na bel cha tu lian do dar ri chungai te athang moi ser do ne khua vela Quiet
Ole YCS Durtlang Unite Cultural Dance moi tak min mu tirawangin nena lom thu kan soya ato peralam turin kan khe khal done mo kan tia ma se kan en chak le lutuk to si a chuwang chuan kan ko thut don ani no panglam thiam deu deu te pisom lam thiam deu deu te in ring em ole tuna chuan pisom no pang te lam turin kan so me Centenary je bebe gole. Gole ba? Tete huluye Voini ya zaurang Catholic Kaushantan Nira puya thenga Centenary chibayule Centenary chibayule Ring di kronchang tu missionary te Che don luva min kantu kan bishop te Pui thiam te rongbol tu te Kan lo me Ula kan rin at sem al reng tu tan la nu val ro te u ino che ku miang yan beng ro se dal ruain
phun bung bụi ở chúa bằng hiền home no pangte avan pui riap ve o kan lo backstage lama kan lo lam ve char ania in lam thiam lu tuke kan lom hle mai tuna chuan zaipol kan ngai thalianga daisi zaipol te khonga in stage ha lo chuak ula chuan hei program hi atop lam kan nai to a me puite khonga in I atop thlenga minom pui turin kan ngen chewa hemi zaipol kan ngai thak zo a hian biblical cosplay ro pui tak kan en ho dona I do thei takin milong hak sham don ya
กันคอนดักตอรินหุ่นบินเป็กตากาจวนินให้วันนี้เซนต์ฟรานซิสof Assisiปารีสดูร์กลางเต็นปารีสกูดเล่เซนตินารีอินลมฮีกันลมปุยเจ้าวะตายเสียใจโพลเต้วันจบมาละมารัมทาร์ละมาทลายเต็นนี้มังอินหุ่นกันมังตัวเทียนหุ่นกันมันสัวการอนโชว์เลยวันดูน่าเห็นเซนตินารีลาเล่กุมปวนทลายกุมปวนไปเสียนะที่ข้าการอนสะดวกนั่นเอง chak na chu an siam thale anga mu pui tiangin thain an khok chawang
si zai pol te khong ayin stage a khan lo la om ula in hun chep tak kara boy chungin kan som na tengai poimo a helai huna mi ron zai sakawangin Durtlang St. Francis of Assisi Parish Pastoral Council mingin lom tu soina kan hla na cheu in zavaya chunga kan lome dai si zai pol te thiam taka la min rem sakawangin in en alom thu kan soye tuna chuan biblical cosplay hunom tak kan lo en hawanga an in ring ani chuan o lo chuak ngal me se Mithiang Lim Francis of Assisi hi kum sangkhat za somriat pakhat khan Italy ram Assisi khwa alo pianga chung ko hau satak nima se rethei na nun chomin pathian tan anun amanga rethei na le tlom na nun mangin isu hliam ang stigmata chu ataksa a anei ve ani kum sangkhat zani somni paruk October ni thuma thi in athi atanga kumni nu July ni som paruk sangkhat zani somni pariata Pope Gregory pakwana chuan mithiang lima apuang ani mithiang lim Claire hi kum sangkhat za somkwa pali July ni som paruka Assisi khwa apianga achat lai hun pathian ta na hlan zotu Eucharist le chongchai dangai lu em tu ani Franciscan Paul Poor Clares din chuak tu ni in kharau le rin na konga bidang te kai shoi tu ro pui tak ani damlo le pachia te ta na rombol tu ro pui ani a August ni som pakhat sangkhat zani somnga pathuma athi a September ni somni paruk sangkhat zani somnga panga a Pope Alexander pali na chuan mithiang lima apuang ani Rome sipai zahodu lal tak ni in iswa thil makti te ring tu ani a Isuan Israel na zinga po heti a rin na nasa hi kamulo ati kopa rin na nasa ani arin na avangin Isuan anaw ati damsak nge ani sipay zahudu rin na ang hiyan kay ni po in Isuan hi iring chawang bu Mithiang Lim Joan of Arc hi January niruk sangkhat zali sompania apianga English ho opna laka France chanchuak tura pathianin sipai ho tu tura arwat ania mei chawai sen tak indona a melma te ne tu ni in ngun na mangthiam tak ani kumsom pakumi lek ani lain hal lum tura achung thu rel ni in mei ni somni sangkhat zali somthum pakhata athia mei ni som paru sangkhat zakwa somnia Pope Benedict sompanga na chuan mithiang lima apuanga patron saint of France ani Israel fate ansaltan na atanga shwai chuak tura pathian khan shwai turo pui mosia pathianin ami te na atusom bek chu sinai tlanga mosia na apea mosia chuan Israel fate na apuang chong le ani Lalnu Esther hi Judah mei che hoisen kum zabi panga na lai vela Persia ram tuna Iran rama om ani lal ahasira nupuini in piaruk na avanga
achipui judate tichimit vektura apasal lal ahasweran thuchwa asyam chu waisen taka machunin achipui judate chanhim tu lal nu waisen le ropui tak ani. What's your name? My name is Esther. Prepare the Nero hi Rom Emperor ani a lalmai nilovin pathiana hial a inchal ani lalnun rong thisena tuihal ani a Christian te tidu da tu le swat tu ani mifing taka ingai ani a lapwa thiam le zai thiam ni a ingai ani athil mule shiat atanga lapwa chin ani awangin laro pui tak apua chua theinan rom ko pui hlui po ahal ralvek ani. Tuna kan mu le tur hi Pharaoh ania. Pharaoh an aram en kol tur governor atana arwat Josepha atana anupui pek nulamel chatak asenat ani. Manasseh le Ephraim atenu ani bok ani. Lalnu Vashti tuna kan mu turhi lalnu Vashti ani a Persia lalram ropui tak lal zerzeza nupui ani. Atak samoyna lalin manjangkai atum na chu du lovin huaisen takin adaw dala lalnu ani na hial po lisak ani. Hemi avang hian lalnu Vashti hi mei chedik na le za om na hum him tu ropui tak ti a shiat aloni phata ani. Cleopatra hi Egypt lalnu ropui le fing tak ani a. Ptolemy dynasty alal number ni in alal hun chung hi BC somma pakhat atanga BC som thum thleng ani alal hun chung hian afin e mawangin romlal op na hnuaya om lovin Egypt chu ramzalen ani le khabudam tak siakin tongpo chikwa lai athiam ani. Chungnung ber lalpa pathian remruatin Davida tha kalsel Joachim ale anite inkara parihi alaupianga kan chandam tu lalpa iswa shing tu ani a swal tel lova pai ani mishing pa ngai piang to chinga swal nei lo om chun ani pathian du dan fam kima zom tu le nun pui tu ani a anun kong hi achuk chau ve em a chuti chung chuan pathian du dan le mishing te soisel bovin anun amang zota ani. Ole tuna chuan biblical cosplay ya tel zong te khonga yin ahmalama min lo chuk sakula tuna hian kanberam pu za om takin thla alak pui don ani. Luces immortales in campis latis e urta la fama per secula vivus et permanent in alma vites magnis semper audaces in bellis fortis semper capaces per nostes sevi ducutat victoria centuriones prestat gloria o centuriones in luce stat in cora de Rome fortiter cantant semper stenuum fama nostra manet semper verum. In pace bellus semper fideles a nostra tentum dolorem credeles de tuis. Lome tun biblical cosplay ka punong ganti tangem an character te hau te kha in lama te no pang hau po in lau zir chiang cheu do ne o character chatak tak bek ania
ส่วนนี้อันจุงะกันลมตัวน่าส่วนบิชอปวันกันหุ่นมันเตะตีตบนานมัลสมนามินจินตูรินเราเช่าเสียวันนี้ลมแม่ไหม centenary Zorama Catholic Ocean Rinna Kumzalai mai Glom taka chitsu Midlova eng takin kumza kan thleng hi When alom nakan han nei thei te le Lai Saint Francis of Assisi Ka a bel digan mua patron saint Mount Som na when a good kan han lom thei te Tin bial te pui thiam duom tak Father Raymond Helai beram puni tura kan ruat na te le kan kha mal som na kan don chi sang te awangin lalpa ne na lom thu kan soya in kan Father Vincent Helaya te top suwa bial tu lo ni chin te du sak na kan hlan boka in Father Stanley Tenen Helaya anom tur hi kan lom tak mi wani Winia lalpan hun tramin pega wanga lom thu soi nan te le ma zela kan zawai mai hian kan Catholic rinna kan non chewa hi eng taka kumzabi ni na hian kan sit chewa ke mani tang hian eng le mal som na tamzo kan zo rampum le amamo tu piang te na kan zel ten turin kan zain loading ila lalpa rong trai na min zir tir pang khan ram lo then dar zau zel na turin ni lo di nang pa le charau thiang le mingin kan pa vana mi ming zainam ro se I ram lo theng ro se I du zong vanan tiangin le min te ro se voinatan kan ei tur min peng se kan sunga poi khoi tu te kan ngai na mangin kan poi khoi te ngai na mang che sual tu ra them na lama min shwai lo la thil thalo la ka suan min hum zo kan se amen lalpa chin ne nam ro se pathian theleng kim te thei pa le fa pa le tharau thianim chuan mal somin shwai zel che ro se Samal som na sa inga ng ngolal pa ihaw sagnata heng tilpe kandon tu tanen yan malmin som ang se Krista kandal pa zara amen rau pui na chu pale fa pale tharau thiang dim ne nom ro se ati rau mangin tunale satuanin amen pale fa pale tharau thiang dim bingin Amen kan lo me in chunga roi siamani a mi pui zong te roi ei vek turin kan in so me in zawai in cho ei tui vek ule